نداء الإسلام. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين في أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Mga jamaah berhormat, mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, yari na isab kita niyo long ta hatiranan sin kita niyo pagpangadji, murah-murahan in mga ini dihilan kita niyo tutungbasan ding ha Allah subhanahu wa ta'ala, sing katantan parwaktuhan sin kita niyo amin napakay na to pahikaulong rida sin mahasutsi mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala, iban sin mga pagsabar sin kita niyo doon ha dumawhat sin ilmu sin agama Islam. Murah-murahan in kita niyo katan taupikan sin Allah subhanahu wa ta'ala amin masi di sumuhon manainghog sin program sin mga kanguruhan na tumulya, amin hindi magbati lawol magpatumtum kato tanyo labi-labi na imbiya kato on waktu mano siya magkalupa na bang mayroon na magpatumtum kato tanyo na impanghati sin kita na masiraman hakaamuhan in hinang sin kita niyo na piyaksaan kita niyo aw ding ha mga kaguruhan di magbati lawol magpatumtum kato tanyo mga palanguhan ko ha agam Islam na mahabiyaon long ta mabaya na mo sadya hi continue in pangadjian sin kita niyo ya na sin nasabot ta tungod parkala sin pagkufur, kaya waita na to na in pagkufur in siya nabagi siya nagdua amo na in kufur akbar, iban sin pagkufur al kufru asgar at ina pagkufur at ina sibi-sibi. Naubos na to na longta nalilay maniyo tiyo tungod haparkala sinamo in pag amin kufur dakula in siya ini mahinang parsababan amo in nakahinang kanya hikagwa na ring halingkungan sin agam Islam, amo yat mga palangon ko agam Islam sarta na kaya dihil na to na bahagian sin mga kufur dakula yat mga palangon ko agam Islam na habiyayaon mali kita pa amo in pagtaron long ta amin kufur sibi-sibi mga katawtay manghuran ko haagam Islam. Hasupaya kahingatan na to, hasupaya di kita niyo maawam si mga parkala ini banguno in pagtakon si mga al-kufrul asgar at inakufur asibi na kaya hingatan na to ni makna banguno in kufur ini ni lawan sin pag-iman mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala na in al-kufrul asgaru la yukhriju min al-millah wa huwa kufrun ni'mah. In kufur asiwi mga katawtay manghuran in ini di siya makapagwa hatao makahinang kanya daing halingkungan sin agam Islam tinibang siya nakahinang yaw di isab siya makagwa daing ha lingkungan sin agam Islam amurakuman nakahinang sa isab sin sa lagu-lagu dosa sa lagu-lagu dosa pa Allah subhanahu wa ta'ala inahinang niya wa huwa kufrun ni'ma uno ini in kufur sibi-sibi ini mga katawtay manghuran in siya ini amuna in pagkufur ha ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala biya dinindagbos biya na si parman sin Allah subhanahu wa ta'ala dihilan kita niyo laung taupamahan misalan aparman sin Allah ta'ala ha suratun Nahl ayat hanggatus hangputagdua
بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Yari in parman sin Tuhan na Rabbul Alamin daraballah nagdihil in Allahu Ta'ala katutan yumisalan ini dalil sin tungod ha pagkufur ha nikmat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nagdihil in Allah Subhanahu wa Ta'ala upamahan misalan katutan yu hambuok hula yaon. Unin hambuk hula ini amuna in Makkah. Kaya ingatan sin kita niyo. Na in kaunan niya halom in Makkah in kaunan niya halom kahatulan mga katawtay manghuran. Iban halom kasajahitraan. Daing ha mga amuin manggugubat atawakan manghihiluhala. Ha dun haon. Lagi in hula ini masanyang in panghabuyanan niya. Sin mga tao din dun haon. Yamin yung beta, sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maskar na magdatong dun haon, yati harizku harakada. Magdatong kanya in rijiki hakahula-hulaan. Ha, atawakan magdatong in rijiki din dun haon hakaluhayan. Bukun ha kasigpitan. Daing hauno-uno na sadya pihak hula. Ay daing hauno-uno na sadya hula. Kakita mo yaon doon dahaon. Misan hamasan na tubiyaon. Bang mo kakitaan akan yatto nakataan. Yatto nikmat ng Allah Subhanahu wa Ta'ala nakabidda piyabidda in hula yawn. Nasa kali mga kataw tay manghuran nagkupur in mga taon niya. Ha, yan diha nagkupur in mga taon niya hula yan. Ha mga nikmat yan ughara sin Allah Subhanahu wa Ta'ala kanila. Biya di indagos nagkufur sila pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala sila nagsukur sin mga nikmat yat tudihil kanila sin Allah Ta'ala. Na dun manhayan hasabab sin pagkufur nila ha nikmat sin Allah Ta'ala. Wala nagsukur pa Allah Ta'ala. Piyakinam kanila sin Allah Ta'ala in siksa. Ito hamin ha kisahan kita niyo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala baitan kita niyo uno in piatukngas kanila piakinam kanila sin Allah Ta'ala amin siksa labay ding hagutom labay ding hapdi iman buga ha labay ding hapdi minal ju ha faadaqahu Allah libasal ju wal khawf na piananam kanila sin Allah Ta'ala amin siksa kanila labay ding hakagutom. Iwan labay ding hakabuka. Ding ha mga kabuka din dun haon, ding ha mga amuin buka sar amuin mga saraya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iwan ding ha mga sundalo sin sundalo sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amuin nakadihil kanila buka damag. Hasabab sin hinang nila kakufuran iwan kabatilan. Ha, yung mga tao doon haon makna niya hawak tuman in sila hamong haya sila yaunin rijiki sin Allah Ta'ala di maambat di mabista sa hasabab sin pagkufur nila na piananam kanila sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in siksa. Yalawayan sila gutom iwan simbuha nila damak nila. Bihan mga palangon ko agam Islam na bukun mustahil ha zaman na to ini apabili manusia di maingat magsukur panikmat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala di hilan siya sa taud-taud arta sa taud-taud kabun uno-uno na nikmat rizki ding Allah Ta'ala piyasan niyang siya sakali wala misan nagsukur pa Allah Ta'ala
wala niya misan yusal piyakay yaon pakakukan sin Allah Ta'ala, pakabayaan sin Allah Ta'ala na siksaon da siya sin Allah Ta'ala, pananamon da siya sin Allah Ta'ala, di pahadunya mga katawtay manghuran, pananamon na sin Allah Ta'ala kanya. Naon waktu kakitaan ta imano sa mo misanin tao yaon altaan dayahan di day sablaw na nagsasambahayang wala day sa bihimihinang simparda akan sin Allah sa yaon masilaw na nagdarayabihan masin magsusung na ipanghatin niya inyat to piya pagbarakat sin Allah Ta'ala bukon inyat to kaman mahinang kabinsanaan siksa kanya inyaon piya pagduhol na siya sin Allah Ta'ala adab yaon sin Allah Ta'ala kanya biyahan sabab sin pagkufur niya hanikmat sin Allah imasin panulang niya haparda akan hadiah akan sin Allah Ta'ala kanya. Makabuwa mga katawtay manghuran na ayaw kita mahailan sin mga biya ini. Innal insana la zalumun kaffar. Yato sura Ibrahim ayat 4 beta sin Allah Ta'ala innal insan sabunato di manusia la zalumun kaffar. Sangat in panganya niya hagin hawabaran niya. Yani manusia. Lagi pagkufur, pagmungkir niya patuhan, amin Tuhan tagpapanjarihan kanya. Yani karya sali si manusia. Nabang di niya yato aniban, di niya yato ubatan, di siya magbalik pakabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, di niya hipagsukur pa Allah Subhanahu wa Ta'ala in mga katantan niya uning ha Allah na tanto na sadya mabinsana na siya di pahadunya. Al-kufru al-asghar huwa adh-dhunub allati waradat tasmiyatuha fil kitabi wa sunnah kufran wa lam tasil ila haddil kufri al-akbari mithlu kufri ni'mati wal halfi bi ghairillah. In kufur asibi mga palangwan ko agam Islam amo na ini in mga dusa nasabot amin long ta in pagngan kanya halom sin kitab iman sin sunnah kufur hatin yang yanan siya kufur sagawa mga katawte manguran wala miabot isab pahat sin kufur dakula wala isab biya na sin pagkufur hanikmat iban pagsapa padugaing ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kufur sibi-sibi bukun sa isab kufur dakula sa misam pabiyayat to kufrun ni'mati dhanbun azim wa dalilun ala qillati imani sahibihi walakinnahu la yukhriju minal Islam. In pagkufur mga katawtay manghuran ataw amin pagmungkir hanikmat sin Allah Ta'ala inyatu dusa dakula iban dalilun ala qillati imani sahibihi iban inyatu tanda sin kulang ataw kan malamma impag iman sin tao taghinangan kanya walakinnahu la yukhriju minal Islam sumagawa isab buat malengkan inyatu di makapagwa kanya daing haka Islam sa nagdarasa in siya bardusa siya dusa rakula indiran niya mga katawtay manghuran so amo yato maniu tiyo tungod sinamo in longta ini pagkufur hanikmat sin Allah Ta'ala iman longta dunhaon inyat biya na si sambat di isab hikagwa kanya daing halikusan sinagam Islam adapun in kufur dakula biya sin nasabot sin 5 bayaon tiangad yan sin kitanyo bang siya nakahinang sin kufur dakula na tanto na sadya in siya makagwa siya daing halikusan sinagam Islam na mga tao tayo manghuran pagka nasabot na to na in pagsakuto in kakufur nasoy resab hation na to aw na isab ini paamuin sabuton na to in tungod panipak
An-nifaq iban si wa anwa'u iban si mga jinisan niya. Makna ni hinang pagkamunapik biya diin. An-nifaqu naw'an. In-nifaq isab duang ka jinis day sa mga katawtay manguran, nifaqun i'tiqadi wa nifaqun amali. In-nifaq i'tiqad in-nifaq i'tiqad iban sin nifaq amali. Amuyat timpanak na nal-i'tiqadi makna niya amuna in-nifaq halomsin pangatayan ni pangaharad niya. Alaw nifaq dito halomsin pangamunapik halomsin pangatayan ni pangaharad niya. Na ini wa huwa sittatu anwa. Uno min taod niya mga palangwan ko agam Islam muna biya na takdhibur rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ini nifaq i'tiqadi, nifaq pangaharad. Amunain pagpanghimuting ha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biya na mga sila duwaing agama yaunin nifaq i'tiqadi nila di sila mga harad ha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amo yan mga palangwan ko agam Islam. Inhi karwan takdhibu ba'di ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Amo in pagpanghimuting nila ha mga kaibanan pamandu sinamin kaya pasampay sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panghimuting nila yato. Lamod diyat ha i'tiqad amali ay i'tiqad ku ay nifaq i'tiqadi. In hikatunya jinisan mga katawtay manghuran bugdur rasuli sallallahu alaihi wasallam amin kabungsi atawa maastul sila maastul ha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah nikmat ka tutan ni mga katawtay manghuran. Wairuning mga samarang Muslim pulna insiya malasa sadya pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iban wajib in hukumannya lumasa siya pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Impasa amurakuman soy paragbusunta biya diin imatan paglasa pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na soy kita magad sin uno-uno pamandu niya. Inuno-uno imbiya mga amuin piamandu niya, piapagbiamin kiabanda niya, ipapahinang na amuyat to. Adapon in mga wala na nahinang, wala niya na kiapamandu, wala niya na kiapanghindu, wala niya na kiapanghindu pa mga kasahabatan na iwasan na mga yato, layuan na mga yato, karna bang kaumatan malasa pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bugdu ini kaupat niya bugdu ba'di ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Kabungsi atawa maastul isab. Ha mga kaibanan pamandu kaya pasampay sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabangaw ning ha mga nagsisipat biya ini. Aw man hadis ting ha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasabab sadya inya in hadis yaun. Di umatap si iban sin hawa nafsu niya na maastul siya. Sa wakyugdan in kabayan sin nafsu niya. Nagbangga na inya to makalamod siya hanifak. Aong pagkamunapik niyamin ni i'tiqadi pangaharad. Kana iyon beta na piyamandu na sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lami-lami namin long tamu imat tanto ding ha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kaliman niya mga palangon ko agam Islam. Al-masarratu bin khifadi dinir Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Pagkukuyag hasabab simyaba atawa nahinain agama sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hambukit to mga katawtay manghuran. Biya na si mga dugaing agama kita niyo. Nabangaw ning ha mga nagguguwal Muslim siya, nag-agama siya sin agam Islam. Si marupa habya ini i'tiqad niya gaman siya. Amin kugan pa amin biyaba baba na. In agama sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na problema rakula mga katawtay manghuran. In hikaunum niya al-karahiyatu lintisari dini Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Amunain kahukaw hadumaog
in agamasin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amo yan in mga unum fahadihil anwa amo in nasabot tatu unum hadil anwa sittatu sahibuha min ahli ad-darkil asfali minan nar na'udzu billahi minasyiqaqi wan nifaq. Na in unum yato mga katawtay manghuran amo in nasabot ta apabila nakahinang imano siya si mga unum ini na biya na sinsambat hika problema niya rakula. Sa inya sababin niya to amoyat yung mga unum jinisan sin pagkamunapik hay i'tiqad si manusya. Sin pangatayan niya. Intaw tag hinangan kaniya dahing mga jumlahan sin mga tao amuin tao munapik makapalawm simbuli yaha bian hamin tada sin apinar ka jahannam dito siya makabutang. Piya kalayo sin Allahu subhanahu wa ta'ala mga katawtay manghuran. Amuyat tuin nifaq i'tiqadi. Adapun mari kita pahikar wa bahagi an sin nifaq. Amunain al-amali amin nifaq amali nifaq tungod isab hakakahinang. Na ini wa huwa khamsatu anwa. 5 kajinis isab in taod niya mga katawtay manghuran suway na to hatihon pahamon na to marayaw hilukis na to bihan biya din muna idha haddasa kadhabah apabila siya maghimumungan tuurun niya mamuting hay siyusyo na hindi murungog lagi nangangahagad pa isab sin mga hilalaungan niya sa tuurun niya mamuting bangsa mamisarahan na inya to makawa na to da lamod dia to alamat sin aon pagka nifaq sin siya mga hahinang ikarwan niya idha khasama fajara apabila sa isab makaramag ami magjawi atawakan aon maranya maglugat aon wayroon piyag sulutan hisisyo na sa pagkahinya na hinangon niya in longtain kapajiran niya. Hinangon niya. Biya na sin mamisara siya mangi. Way hinaran salta maling siya daing hakasabunalan. Amuray bogbogan niya dapitan niya in kabatilan niya. May kang kaingatan niya in siya halom kabatilan. Halom kasaan amurat in dapitan niya. Na mataod ibayin ni on waktu pagkugdanan in mga manusya long tabang aon marani magsagga maon mag-aru jawab tay manghud niya pagkahin niya na hinangon biya na sisamat hinangon niya yung kajarihan niya atasan na siya mamung ligaw mamung mamisarahan sin bisara bukon marayaw mamisarahan sin mangi mamung mupatay manghud niya sambil mahinang niya to par sa bawan hindi niya hikatay maing kasabunalan. Maling siya gaman. Misan pakingatan ni hakasaan na siya dapitan niya pa niyaon. Na imangayat tulamod siya amuin nifaq amali amuin kamuna pihahinang. Then dito mga katawtay manghuran. In hikatuna isab ida ahada gadara apabila siya makajanji atawakan apabila siya siya makara magjanji hay susyu na tao atau hay susyu na naiban niya turun niya yato baluwahon niya at inabang aon marani magjanji baluwahon niya imparjanjian turun niya yato at ini asal aon niya halom simpangatayan niya bang mabot in waktu sim pagtutunay sim parjanjian haantara nila di niya hitunay salta di niya ratuod isab hitunay asal yato na halom sim pangatayan niya in hikaupat na ida tumina khana apabila siya kapag amanatan manghayanat siya kaya pag amanatan siya sintay manghud niya, simpagkahin niya, na di siya kapag amanatan, hayanaton niya. Hati niya inyat to mga tao, tayo manghud, tayo maun niya in uno-uno na piyag amanat. Piyag amanat ka niya, simpagkahin niya. Sa gawa, mga katao tayo manghuran, in halom sinyat niya,
di niya hitunay patagdapukan niya. Sa tapag-abot sin waktu di niya ratud isab hitunay. Na, lamod dito mga katawtay manghuran. Inhi kaliman niya, ida wa'ada akhlafah. Apabila siya makajanji, balubahon niya sadya. Laon niya, be ini, jumanji ako kanyo. Hitunay ko kanyo. Sabang dumatungin niya to, asal alom niya na, ini balubahon niya ra. Di niya ra paragbuson. Biya na sin niyat niya bang mabut in waktu sin janji niya hatao yaon amoy kya janjian niya di niya ra hitunay sa pag-abot isab sin waktu di niya ra tud isab yato hitunay sabab amoy yato asal halom sin niyat niya. Naun imbita sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahil amoy in taliun nato atawakan pahamon nato marayaw amo imbang man kita niyo amo imalappas habita sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amo mga alamat sin mga tao munafik. Wad dalilu qawluhu sallallahu alaihi wasallam ayatul munafiq thalathun idza haddatha kadhaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Rawahu al-Bukhari fi kitab al-iman. Inaayari indalil mga katawtay manghuran dalil hasabda sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in mga tanda sin mga tao munafik tuin taod niya mga katawtay manghuran apabila maghimumungan siya puting lunlun in himumungan niya intaw yan na yaon in pag-alamat sin pagkamunapik niya puting sadya in hibisara niya in hipamung niya. Bukun ni siya sinagbayta sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inamayta amo in tanda pangilahan sin tao nagdara sin pagkamunapik niya ay sin sipat yaon kaniya. Uno pa wa idha wa'ada akhlafa iban apabila siya makajanji balubahon niya ya timbayta sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hangkan mga katawtay manghuran bang asal niya to balubahon ayaw na kau in jumanji pa den dun haon halian mo na inyat to na matabiyahan magjanjian kau sa di da hitunay balubahon da na ding ha mga alamat at tawakan niya to ding ha mga sifat sin tao munafik. Iban apabila idza tumina khana iban apabila kapag amanatan isab siya hayanatun niyara napila na biyaw ning ha mga katawtay manghuran kaibanan pag amanatan sintay manghud niya doon nakaalta atawakan uno-uno na ang mihangla kanya yaon kaya pag amanat kanya di niya hitunay hayanatun niya sadya usibaan niya gaman haon waktu na asal ninyat niya to dupangon nintay manghud niya na halian na to mga katawtay manghuran makabukain mga ini na bihan asal imano siya na magkalupa magkalaong na ayaw isab siya magparuhon kay ngatan niya inyaw hinang bardusa hinang hika ama sin Allah Ta'ala na inut-inuton niya iyon pagtawbatan niya yat mga katawtay manghuran na bangaw bakas kaya pag amanat ka niya ang panahayanat niya na intawbat niya nasoy niya mangayo siya kamaapan matuhitunay niya gantian niya uno-uno na sa pamaon kaya pag amanatan pag-ubos niya nahayanat niya damikian ang pahadis kay manan wa hadithun wa idha khasama fajara wa idha ahada ghadara rawahu al-Bukhari wa Muslim. In habuk hadis isab na mayta kariwayat sin Sahihul Bukhari wa Sahih Muslim apabila siya makara maglugat o marani maglugat adun haon hinangon niya in launta in kapajiran niya biya na sin mamisarahan siya mamisarahan siya sin bukun marayaw mamisarahan siya way na hinaran sarta di tumay masin kasabunalan diato
Wa idza ahada ghadara, iban apabila siya makara magjanji, haysisyuna inyatto turun niya isab, baluwahon niya rayat to mga katawtay manghuran. Amo yatto. Betasin panghunatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kalukalo mga yatto na malapas kita nudeng mga siabot amin sifat si mga tao munafik, alamat din dito hato na mura-murahan in kita niyo di kita niyo makahinang hayat to. Bangman kita niyo lipasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. An-nifaqu yajma'u bayna al-kufri wa mukhada'ati al-mu'minin, walidha jaza Allah ahlahu bil-'uqubati ash-shadidah. Qala subhanahu innal munafiqina fi ad-darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Yatwa surah An-Nisa ayat hikatu. Inipak mga katawtay manguran, ini napunya haantara sin hinang kakufuran. Napunya haantara sin kakufuran, iban sin tipu akal atawa hinang pangdupang ha mga bariman. Pangdupang. Dahil hasabiatu walida, dahil hasababiatu hitong basin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga tao tagkahinangan kaniya in siksa sabisa-bisa. Landu maparat in siksa kanila. Parmasin Allah subhanahu wa ta'ala innal munafiqin fi darkil asfali minan nar. Sabunato din mga munafik makapalawm sin laung taamin buli-bulatak sin narka yatto habibian iban wayruun na kabakan tumabang humaon kanila walan tajida lahum nasira wayna nahisipay makatabang kanya hangkan us-uson in pagtawbat mga katotay manghuran na biyadi ni mga dagbusin mga hinang nifak, hinang pagkamunapik. Min suwarin nifak, yani maniutiyo, sabuton na to mga dagbus niya, amin hinang nifak yaw, amin hinang pagkamunapik, takdibur Rasuli sallallahu alaihi wasallam fima jaa bihi. Mislu an la yusaddiqa anna Adam khulika min turab, aw anna Muhammadan khatamul anbiya wa nahwi dhalika fa innahu yakunu munafiqan. Muna panghimuting ha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hauno-uno na kiya pasampay at tawakya baita niya biyasin di siya mga hagari habuna tuod in Adam piya panjarisin Allah subhanahu wa ta'ala daing halupa. Iban di siya mga hagari simbunatod Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahinapusan si mga kanabi-nabihan. Iban pasinduwaing si mimudeng hayan mga katawtay manghuran na bunatod in hukuman kanya hataudi mga hagari hayan hayat to na insayan mabilang siya kafir siya lagi munapik in tauyan. Uno pa mga katawtay manghuran, bughdu ba'di ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ka'an yakraha tahrima shurb al-khamr aw an yubghida as-salata aw yasubbuha. Biya na sinuno kabungsi ha mga kaibanan pamandu kaya pasampay sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biya na sin mga mahukaw siya hakaharam sin pag-inom alak. Sababing kabayaan niya subay siya mahalal kanya yaon. Bihaning kabayaan si mga tao nagngangan Muslim sa yaon nag-iinom alak na yung kabayaan niya yaon mahalal pa. Mahalal pa rin doon haon. Na mahukaw siya hakaharam sin alak yaon bang patumtuman dugalan. At tawakan maastul siya ha sambahayang. Sata amuin pamungmungan niya pa. Napila na biyaon ini magjato ha mga kaimanan ha mga kamusliman nagdarasin mga biya ini mga katawtay manghuran. Na subay
amin long ta in kita daranta pia tutumtuman in mga biya ini. Na hamok na yat mga katotay manghuran. Al-farahu bi'adami tatbiki syari'ati wa karihatu nasril Islam wa ahli. Pagkukuyag hadi mapakai. Hindi mapakai atau kandi amilong tahika panara in syara' sin agam Islam, in syara' sin Allah Ta'ala, iban sin Rasul niya na makugpa siya hayat to. Matod sabihan, labi-nabi na intabiat na kumangkaibanan, di na humati sin agam Islam, mas makuyag pa sila. Amo hindi hikapamarinta, di hikapatindog in syara' sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bihan. Uno pa, wa karahiyatu nasril Islami wa ahlihi. Iban kahukaw hapardaugan sin agama Islam. Iban sin mga Muslim na mamugbog kanya. Napila na biyan ni mga katawtay manghuranta nagsisipat pasimbya ini. Muslim kay bihan matan. Aun waktu tumabang pahaduwing agama. Biya din hikadusdus sin agama Islam. Biya din hikadusdus sin tay manghud niya. Biya kalayo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. إذا أتى المسلم عملا من أعمال النفاق العملي مثل الكذب والغدر فإنه لا يخرج من الإسلام لكنه واقع في إثم عظيم يخشى أن يجره ذلك إلى النفاق الاعتقادي. Apabila makahinang-hinambuk Muslim sinhinang pagkamunafik, labay ding hakakahinang, biya upama sin pagputing, iba sin pag-akkal, patay manghud niya, iba sin biya mga amin pangbaluba janji, nabunato di da siya makakuha ding haka-Islam-Islam. Sumagawain siya yan, tuligi siya maun pahinang dusa dakula. Na imakabuwa di hayni, amoy niya umangdahi kanya yato panifak i'tiqad. Amoy pagmunapik hay i'tiqad pangahakad. Nabang dimakan na matto na maamunat tumay ng parsa pamanhikawa na daing ha likusan sin agam Islam. An-nifaqul i'tiqadi, mga katasababin nifaq i'tiqadi, yukhriju min millatil Islam. Wan-nifaqul amali la yukhriju min millatil Islam. In-nifaqul i'tiqadi, mga katawtay manguran, kabalik-balikan namo, tinipag munapik hay i'tiqad, pangahagad, makapagwa hatao nakahinang kanya ding halingkungan sinakam Islam. Amuin maway na in ka-Islam kanya dun haon. Mag-back to zero siya. Bang siya nagtawbat, na alhamdulillah, malapas siya, doon haon. Adapon in nifaqul amali, aminin mataod, magpakahinang in mga bangsa, kay mananding ha mga katawtay manghurang kamusliman, pag munapik hakakahinang, di mainyat to isab, di makapagwa ha Muslim, dahing haka-Islam sa kawain siya yung bardusa. Bardusa siya mga katawtay manghuran, mga kialasahan, sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala, na amuyatuin long ta maniyo tiyo pangadjian sin kita niyo. Alhamdulillah na natangbos na to, mura-murahan in mga kaya rihil na to pangadjian na bangman magmumpa at yatuka to tanyo katan. Na in mga labi-labi na in mga parkala ini na in subay tudhalian sin kita niyo. Amo in surun in pangatayan na to sin mga kakahinang biya ini, sabab na hikamula kato tanyo. Mabinsa na in biya kato tanyo. Na in Muslim pagkahinya Muslim, so ay magtiyabang-tiyabang bukong gaman hidus-dus ni tayo manghud niya. Na inyat to, agon-agon makasipat siya si mga tao, amin tao munapik, amin mang dus-dus, patay manghud niya. Sinyaon kay ngatan niya inyaon, inhinang sintay manghud niya pahikarayaw, hakal na sin Allahu Ta'ala, biya din sadya hikapatindog, biya din sadya hikapasampay, biya din sadya hikahati sin mga
tao awam parkala agama sakali pading ha mga tabi katus tabi amin siyusul sing kanipak atasan lawang amin hinangan lawang atau atasan hinangan dan biya din hikahundong biya din hika pudda yaun na inya to biya dasasin nakatawang si mga hina aum pagkamunapik si mga tao biya ini murah-murahan mga katote manguran magdihil man kamo kamaapan pang biya mga nakataas-taas biya mga ini tingog sin kami inya to na wala piyak tuuran iwan na bang aum biya mga nadawhat sing kita niyo karayawan pangadsian marayaw inya to taupik ding Allah subhanahu wa ta'ala na pangayon na to pa Allah subhanahu wa ta'ala mangman ing kita niyo katan halawm kugrida sin Allah subhanahu wa ta'ala halawm rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala salta murah-murahan ing kita niyo lapasan na daing mga katan amo in tatandasan labi-labi namin ha zaman na to ini amo in jimajatu haula sin kita niyo bangman ini malapas na maig na daing katutan niyo amo imagbalik na inhal sin hula sin kita niyo pabiya sin tagna taman magsusung pa indayaw niya Allahumma amin na di na sadya kami magpahawa patubtubon na muna rin dito hato na mangumbayad kami halapal abaid wabillahi taufiq wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله